ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinta ezedisk yakhona la eMzansi, hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezithinta zama transfer, indaba ke ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngizothinta ke indaba yakhe uSipho Mbule, umdlalo kade kedlalela eMamelodi Sundowns and iSundowns yamfaka lapha kuyi-loan kusona ke sekhukhune and ibeke isimdedela ke iSundowns ngenxa ukuthi kabayivuselelanga icontract yakhe. Kunendaba ke la evezwe nguMike Makap, iagent yakhe yena ke uSipho Mbule. Lezi indaba ke uveze ngenxa ukuthi kade lokheke trend lapha kwi-social media ukuthi ke na uSipho Mbule ngehleke join i-Kaizer Chiefs. uMike Makap uqale wayiphika ke indaba yakhe uSipho Mbule ebimlinke nayo ke lapha eKaizer Chiefs, kodwa ethe makhamba ke isikhathi izolo ubeke sephendula ke lapha waveza ukuthi ke bayi-offerishile lapha eKaizer Chiefs yena ke uSipho Mbule, and ubeke seveza ukuthi ke senkulele kuyona ke iKaizer Chiefs ukuthi ke ngabe ke yamthatha yena ke uSipho Mbule noma akayimthathi. So injalo ke nibukela indaba yakhe ithinta yena uSipho Mbule nayo ke lapha iKaizer Chiefs. So njengamanje kulele kuwona kamakhosi ukuthi ke ngabe ke bamsayina noma akabamsayini, and sike sabona ke nibukela indaba ke zike zavela ngaye ke lapha uSipho Mbule izikandali zakhe zokungaziphathi kahle mayelana nophuzo ke oludakwayo, and ngicabanga ukuthi ke kuzoba nzima ke for yona iKaizer Chiefs ukuthi ke isayine umdlali ongaziphethe kahle, umdlali kohlushwa utshwala, kodwa ke maybe ke bazomsayina ngoba ke phela siyazi ukuthi ke uSipho Mbule unalo ke lapha italente and kuyilo mdlali vele iKaizer Chiefs emdingayo. Kodwa ngibukeli makhamba ke isikhathi ngizobuya ke nama-updates ngitshela ukuthi kwenzakalani ngendaba yakhe uSipho Mbule nawo kamakhosi. Yizo ke lezi mbula ade ngiphathele zona, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi nje danke, ngiyazi bongela.